دەستپێکردنا ساڵا خواندنەیان نو لە باژارê Kobanî barê welatiyan giran dike. Namaze malbatên xwedandahata aboriya kêm. Ku di vê werzê de mîna tevahî kel û pelan nirxê heyber û pêdeviyên xwandinê jî bilind bûye. Xwediyên xwendekaran ji vê yekê gilî û gazincan dikin û dibêjin ku ew nikarin hemî pêdeviyên zarokên xwe peyda bikin. Ji ber wê yekê jî li hember hewşdariyên zarokên xwe bêçare hest dikin. پر زحمته یعنی زاری دارن چند تا کیه بکرن 13000 دفتر که چی 3000 اکو 5000 نه کشتو لحق بکه حد زیر 50000 او نوبه یعنی پر زحمته یعنی بابا بنا لازم حلك جيرو ببني چی دلار دا که چی او به یعنی تغراده کی نکنی بکری چندی زارن 13000 لیوماج دفترن قلم من ارینا حد زیر 50000 خلصنا که پر زحمته لازم که اوک چارک چه بیانی Jaliyên xwe ve xwediyên nivîzgehên firotana Qurtasiye ew jî gilî û gazincan ji nebûna tevgera firotanê di vê werzê de dikin û diyar dikin ku zûbûnên wan piştî ku pirsa buhaya heyberan dikin bê ku tiştekî bikirin ji nivîzgeha wan derdkevin. Ew didin zanîn ku ji bilindbûna nirxê dolarê Emerîkî kel û pelên dibistanê jî pêra biha bûn. Her wiha piraniyê xelkên deverê di hatin wan bi lêreyê Sûrî ne. Ji ber wî hawî jî karîna kirinê li cem wan tune ye. غراد سالو چونی و هی سال فرق خود جدایی پره گریدای دلاره یعنی سالو چونی جبر که مسئله دلار دیش که ارزان بو مثلا هر زاره که دهات غراد ملتزمات خوی مدرسیه دکرین 10,000 15,000 یعنی توی مثلا غراد جه فرقی تده 15,000 بس هی سال جدای وی تشتیه جدای سال چونیه یعنی دیگه 35,000 40,000 جاره دیگه 50,000 تا حقیبه مکتبه یعنی ام بیشتر چنته مکتبه جی لسر ملت جی گرانه و لسر مجی گرانه تا بیش مرا گران جته ورگا جوانی گران بیای دلار فرق داونه سوریه هم داونه دلار گران دبه لهریما کوبانی دوی ورزه ده هجمارا شاگردان لگور رهبری دبستانان 53,000 شاگرده. کجبو هر شاگرده کی نزی 15 دلار پیوسته که کو پیدوین دبستان پیدا ببه یعنی نزی 8,000 دلار امریکیه. افج ماراجی جبو دوره که مینا کوبانی کود شر و کشبری دا جیان دکه جماره که نهیسانه یه. رضوان بیزار کردستان 24 کوبانی